ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan dan puan-puan yang hadirin dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi kita diberi keizinan ataupun kelapangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama berkumpul di auditorium Masjid Istiqlal ini dalam majlis ilmu, iaitu dalam siri ceramah Al-Quran dan Sains yang memang sebelum ini kita memang dijalankan sepada setiap minggu pertama dan minggu ketiga Jumaat setiap bulan. Jadi sebelum kita meneruskan majlis pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca umum kitab untuk mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala pada majlis yang kita adakan pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya pada malam ini adalah malam yang agak sedih bagi saya. Waktu malam ini saya pakai seluruh putih sebab bergabung. Kerana pada malam ini adalah merupakan malam yang terakhir bagi sesi ceramah Al-Quran dan Sains ini. Bagi siapa yang baru pertama kali hadir pada malam ini, iaitu malam yang terakhir ini. Kerana sebelum ini kita telah jalankan siri ceramah ini selama beberapa bulan, bermula daripada bulan Mac. Semua sekali dalam 13 sesi, dan malam ini adalah merupakan sesi yang ke-13. Jadi sebenarnya siapa-siapa yang baru hadir pada malam ini rugilah sikit, sebab kita dah adakan 12 sesi yang lepas, yang mana kita bincangkan isu-isu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sains ini daripada pelbagai perspektif. Kita bincangkan dari sudut biologi, kita bincangkan dari sudut chemistry, dari sudut geografi, matematik, dan juga fizik dan sebagainya. Jadi memang banyak kupasan-kupasan, idea-idea dan ilmu-ilmu yang telah dapat kita kongsi daripada sesi-sesi yang lepas. Sebab itu pada malam ini saya agak sedih kerana malam ini adalah merupakan malam yang terakhir. Walau bagaimanapun saya juga gembira kerana dapat melihat wajah-wajah tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini yang memberi sokongan kepada program kita pada malam ini. Dan juga ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang datang pada malam ini, yang merupakan sesi yang terakhir ini, juga jangan bersedih kerana insya-Allah kita akan adakan satu lagi sesi tapi sesi ini bukan termasuk dalam siri ceramah Al-Quran dan Sains ini, tapi kita adakan khusus ceramah berkenaan Al-Quran dan Sains yang kita jemput seorang penceramah khusus daripada Malaysia, daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu Profesor Madya Dr. Arif bin Kasmu, yang akan mengupas persoalan mengenai kalau di sini kita lihat yang akan membentangkan kitab kerja yang bertajuk Pembangunan Manusia melalui pengkajian Al-Quran dan Sains. Jadi insya-Allah pada 15 hari bulan September nanti tuan-tuan dan puan-puan berpeluang untuk berjumpa dengan doktor ini sendiri di Masjid Sultan, yang bermula pada pukul 7.30 malam hingga 10.30 malam. Dan bukan itu saja, pada malam tersebut juga kita akan mengadakan satu pameran yang bertemakan Al-Quran dan Sains. Saya kira ini adalah pertama kali dijalankan di Singapura ini. Jadi siapa yang berminat dan lepaskan peluang ini, kita akan adakan pameran, yang mana pameran ini mendapat sokongan daripada Pusat Sains Singapura ataupun Singapore Science Center. Jadi insya-Allah menarik di malam itu. Jadi siapa yang tak datang pada malam itu memang rugi. Dan bukan itu saja, ini promotion yang okey, bukan itu saja, kerana pada malam tersebut juga untuk peserta-peserta yang hadir pada malam ini, bagi kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di atas meja masing-masing itu kita dah letakkan borang-borang dan juga pamphlet. Okey. Jadi pada sesiapa yang mendaftar pada malam ini, yuran yang sepatutnya dibayar $35, tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu bayar $25 bagi dewasa, dan bagi para pelajar hanya $10 instead of $15. Okey. Jadi hanya untuk malam ini saja
tak ada peluang lain lagi pertama kali seumur hidup. Jadi jangan lepaskan peluang. Jadi memang sesi yang begitu menarik, berceramah daripada Malaysia berjemput khusus, dan juga ada pameran berkenaan Al-Quran dan sains. Jadi insyaAllah kita sama-sama ramai-ramaikan majlis pada malam 15 September itu di Masjid Sultan daripada 7.30 hingga 10.30 malam. Okay? Jadi bagi sesiapa yang berminat, bolehlah mendaftarkan nama anda ke dalam borang dan sedangkan borang tersebut kepada kita. Tidak bagi siapa yang ingin bayar pada malam ini boleh bayar terus, tapi bagi siapa yang nak daftar dulu pun boleh bayar pada hari tersebut. Tetapi boleh dengar saya? Ingat? Okey. Bayar pada malam ini pun boleh, ataupun nak bayar selepas ini pada hari tersebut pun boleh. Kerana ini adalah special offer untuk mereka yang hadir pada malam ini saja. Jadi $25 bagi sesiapa yang mendaftar pada malam ini untuk dewasa, dan $10 bagi pelajar. Okay? Jadi itu adalah untuk Al-Quran dan Sains, ceramah Al-Quran dan Sains pada 15 September 2006 di Masjid Sultan. Jadi insyaAllah kita bertemu di sana. Dan seterusnya, alhamdulillah pada malam ini kita sekali lagi saya katakan bahawa ini adalah merupakan sesi yang terakhir, dan insyaAllah kita akan mengupas satu lagi persoalan ataupun perbincangan mengenai Al-Quran dan Sains, yang mana pada malam ini kita akan membincangkan dari sudut biochemistry dan kupasan daripada Al-Quran, iaitu mengenai penciptaan manusia daripada tanah liat. Jadi insyaAllah pada malam ini kita bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Firdaus, iaitu beliau merupakan pemegang master dalam bidang sunat daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan juga bersama-sama kita juga insyaAllah adalah penceramah, dan beliau juga telah menyampaikan ceramah pada siri ceramah yang lepas, iaitu Puan Junaida binti Badrun, merupakan salah seorang pemegang master dalam bidang chemical engineering daripada Universiti Kebangsaan Singapura US, dan juga sekarang ini merupakan salah seorang pensyarah di Republic Polytechnic. Jadi insyaAllah kedua penceramah kita akan mengupas persoalan mengenai penciptaan manusia daripada tanah liat. Dan satu lagi surprise untuk peserta-peserta pada malam ini, bagi yang yang telah hadirlah sebelum ini pada ceramah kita lepas, tapi bagi yang baru datang malam ini tak surprise lah. Okey, bagi yang telah datang surprise, kerana kita malam ini insyaAllah format dia ada berlainan, kerana sebelum ini kita lebih menggunakan format forum. Jadi pada malam ini kerana sesi kita adalah sesi yang terakhir, kita menggunakan format yang berlainan, penyampaian yang agak berbeza daripada ceramah yang lepas. Jadi saya tidak mahu buang masa tuan-tuan dan puan-puan lagi. Dengan itu saya dengan segala hormatnya ingin menjemput penceramah kita yang pertama pada malam ini, Al-Fadil Ustaz Firdaus bin Yahya, yang akan bersama-sama berbincang dengan kita mengenai penciptaan manusia daripada tanah liat dari perspektif Al-Quran dan juga biochemistry. Kita silakan Ustaz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati pengurusi majlis pada malam ini, Ustaz Mahmudin. Yang saya hormati juga tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin rahimahumullah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita pada malam ini untuk sama-sama menghadiri ceramah terakhir dalam siri ceramah Friday Lectures ataupun ceramah Jumaat malam Sabtu berkenaan Al-Quran dengan sains, yang mana pada malam ini kita akan membicarakan sebuah topik yang saya rasalah belum pernah dibicarakan di Singapura sebelum ini, iaitu kita akan mengupas tentang penciptaan manusia daripada tanah, daripada perspektif Al-Quran dan juga sains. Kalau dari perspektif Al-Quran itu atau perspektif Islam itu, kita semua dah tahu bahawasanya memang asal manusia diciptakan daripada tanah. Bukannya kita, kerana kita yang diciptakan daripada air, tetapi yang dimasukkan manusia tersebut adalah Nabi Adam AS. Ini semua umat Islam tahu. Ini menjadi kepercayaan kita dan juga kepercayaan orang-orang Kristian dan juga orang-orang Yahudi. Dan termaktub juga dalam Bible bahawasanya manusia created from clay. Manusia diciptakan daripada tanah liat. Ini merupakan satu kepercayaan yang selama ini belum dapat dibuktikan oleh sains. Dia kekal sebagai kepercayaan, dia kekal sebagai satu perintah daripada Tuhan untuk kita berpegang kepadanya. Allah Subhanahu wa taala belum membukakan ilmu kepada manusia sebelum ini tentang hakikat penciptaan manusia daripada tanah. Bagaimana manusia diciptakan daripada tanah? Adakah dibentuk Allah bentuk tanah tersebut macam clay pot ke apa, dan bentuk manusia kemudian dibakar hingga jadi tanah, atau bagaimana? Tetapi alhamdulillah, dengan kemajuan sains dan teknologi pada akhir-akhir ini dapat ditemui mula Allah Subhanahu wa taala buka pintu ilmu pengetahuan kepada manusia untuk memahami hakikat bagaimana manusia diciptakan daripada tanah. Saya tidak katakan bahawa ilmu ini telah dikupas secara tuntas, dikupas secara keseluruhannya sehingga manusia tahu apakah hakikat ciptaan manusia daripada tanah. Tidak. Tetapi sudah mula ada bibit-bibit pemahaman daripada ilmu sains tentang penciptaan manusia daripada tanah. Jadi bagaimana, atau saya mulakan daripada ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ciri-ciri manusia ini yang dicipta daripada tanah dan juga ciri-ciri tanah tersebut. Apakah tanah yang digunakan? Apakah tanah liat, jenis tanah liat yang disebut, sifat-sifat yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran yang digunakan untuk mencipta Nabi Adam AS. Saya bawa ayat yang pertama daripada surah Hud ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa ansha'akum minal ardh. Ini ayat panjang. Ini cerita pasal kaum Thamud. Tapi apa yang menjadi istishhad ataupun apa yang menjadi kita nak bicara pada malam ini adalah lafaz tu, wa ansha'akum minal ardh. Yang maksudnya dialah yang menjadikan kamu daripada bahan-bahan bumi. Dalam bahasa Inggeris, he brought you forth from the earth. Dikeluarkan manusia daripada bumi. Al-ardh maksudnya bumi. Dan bumi ini terkandung apa? Bumi bukan setakat tanah, tapi bumi juga ada air. Bumi juga ada elemen-elemen yang membentuk penciptaan manusia. Walhasilnya kita diciptakan oleh Allah SWT daripada bumi yang kita pijak ni lah. Daripada bumi manusia diciptakan, kepada bumi manusia dikembalikan. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, tadi ayat pertama umum, ciptakan daripada bumi. Jadi bumi apa? Tanah apa? Tidak dinyatakan secara spesifik. Lihat pula pada ayat surah Ar-Rum ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqakum min turab, thumma idza antum basharun tantashirun."
yang mana maksudnya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, iaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah menciptakan kamu wahai manusia daripada turab. Sini saya boleh highlight perkataan turab. Turab erti kata asal dalam bahasa Arab ini bermaksud debu, pasir. Tetapi boleh juga dimaksudkan sebagai bumi. Kerana bahasa Arab ni kaya, dia boleh digunakan lafaz yang sedikit tapi menunjukkan benda yang besar. Seperti mata, orang Arab kata ainul, mata, tapi bukan juga bermaksud mata saja, tapi bermaksud mereka yang melihat-lihat atau manusia itu sendiri. Jadi Allah SWT menciptakan kita daripada bumi, kemudian kamu bertebaran di atas muka bumi. Itu maklum tertasyur. Sekali lagi Allah SWT gunakan lafaz umum, bumi. Seterusnya kalau kita lihat, kalau kita kaji Al-Quran, ini ayat-ayat ini, susunan dia bukan ikut susunan surah-surah dalam Al-Quran. Ada ayat terdahulu, ada ayat kemudian. Oleh kerana itu apabila perlu dikaji Al-Quran, perlu dilihat Al-Quran secara keseluruhan, bukan sedikit-sedikit saja. Kerana ada ayat Al-Quran menafsirkan ayat Al-Quran yang lain. Maka kita lihat di sini dalam surah Al-An'am, ini kembali ke belakang, dari surah Al-Rum juzuk yang ke-20, surah Al-An'am juzuk yang ke-7. Dalam surah Al-An'am ataupun ini juzuk yang ayat ke-7, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min tin." Di sini Allah SWT dah mula spesifik, sebut secara spesifik, secara khusus apa jenis bumi tersebut, apa jenis tanah yang digunakan. Tin, kata Allah, dialah yang ciptakan kamu dari tin. Tin maksudnya tanah liat, tin dengan huruf O. Kalau kita baca surah At-Tin, Wat-Tin, Wa-Zaitun, itu huruf Ta. Huruf Ta tu buat tin, olive. Tapi ni tin maksudnya tanah liat. Apa tu tanah liat? Secara umumnya kita tahu tanah liat adalah debu, pasir yang halus yang bercampur dengan air, sehingga jadi kita boleh buat macam plastik ke apa ke, itu tanah liat. Lagi sekali umum. Tanah liat apa sebenarnya? Sebab tanah liat pada macam-macam jenis tanah liat. Tanah liat laut ke, tanah liat darat ke, ada tanah liat yang hitam warna, ada tanah liat putih warna, ada tanah liat yang keras, ada tanah liat yang lembut, ada tanah liat yang boleh absorb banyak air, ada tanah liat yang tak boleh absorb banyak air. Apa jenis tanah liat? Kemudian lihat seterusnya pada surah Saffat. Surah Saffat pada juzuk yang ke-24, juzuk yang ke-23. Ayat yang ke-11 Allah SWT berfirman, "Inna khalaqnahum min tinin lazim." Bukan setakat tin saja, tapi Allah SWT tambah lagi sifat tin tersebut, sifat tanah liat tersebut. Apa dia? Sifat lazim. Lazim itu apa? Yang melekat. Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu wahai manusia dari tanah liat yang apa? Yang melekat. Jadi datang satu karakteristik objek A, sifat tanah liat tersebut, dia melekat. Melekat macam mana? Nanti kita akan lihat pula. Kemudian kalau kita lihat ayat terus di dalam surah Al-Hijr, lihat surah Al-Hijr, kustan kembali. Surah Al-Hijr pada juzuk yang ke-14. Lihat daripada juzuk yang ke-7 pindah juzuk yang ke-23, kustan balik kepada juzuk yang ke-14. Ini tertera dalam Al-Quran. Allah SWT sengaja letakkan demikian supaya kita ni rajin mengkaji. Tak boleh spoon fed. Al-Quran ni bukan spoon fed. Kita perlu kaji. Semua ada dalam Al-Quran, tapi kaji. Dengan kepandaian Allah berikan, dengan ilmu yang Allah berikan, kaji Al-Quran tersebut, nescaya akan terbuka rahsia-rahsia dalam Al-Quran. Tapi kita perlu rajin, tak boleh spoon fed. Dalam surah Al-Hijr Allah SWT berfirman pada ayat 26, "Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun." Ini lebih detail lagi. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min salsal, daripada salsal. Ini salsal ni apa?
Ini bukan jenis dugit ke, jenis glecin ke, ini bukan jenis sos ke, tapi bahasa Arab. Sol, bukan sal. Apa tu sol? Saya terangkan. Yang sol ini Allah SWT sebut min hama'in masnun, dari yang berwarna hitam bercampur-campur. Hama'in maksudnya benda yang kotor. Bukan dia itu putih, bukan dia itu hitam, tapi dia mixture. Bukan dia grey juga, tapi dia ada yang lebih hitam, ada yang lebih kurang hitam lah. Dia tak campur grey, uniform grey tak, dia bercampur-campur. Itu hama'in, kotor. Masnun yang diberi bentuk. Jadi maksudnya tanah ini pertama sekali dia itu melekat, lazim. Kedua, dia tu bercampur-campur, maknanya dia tu bukan putih, dia bukan hitam, dia antara keduanya, mixture. Warnanya agak tak putih, kelabu pun tak juga sangatlah campur-campur. Dan ketiga, dia ada bentuk, maknanya dia ada structure. Ini bukan maksudnya struktur dibentukkan dalam bentuk manusia. Tidak. Kalau bentuk manusia berbeza lah, sebab manusia pun berbeza-beza juga ciptaannya. Ada yang tangan panjang, ada tangan pendek, ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Jadi macam mana manusia tersebut? Ada yang hidung mancung, ada yang hidung pesek, ada yang mata terbeliak, ada yang mata sini. Jadi macam mana? Jadi bukan maksud itu. Tapi maksudnya tanah tersebut. Kalau di sini Allah sebut sol-sol, bukan insan. Sol-sol yang warna hitam dan yang diberi bentuk. Baik, apakah itu sol-sol? Apa itu sol-sol? Sol-sol adalah tanah liat yang kering, yang boleh mengeluarkan suara jika dibentuk, tetapi belum lagi dibakar. Kita lihat tuan-tuan sekalian, kayanya bahasa Arab. Lafaznya dua je, silver. Sol, sol. Tapi bila terjemahkan ke bahasa Melayu, macam satu bila. Tanah liat yang dah kering, dia kering, tapi belum betul kering, kerana belum dibakar. Dan kering dia tersebut dah cukup kering kalau ketuk keluar suara. Kalau ketuk dia keluar suara. Itu tanah liat. Itu namanya sol-sol. Jadi dia tu bukan lembik, kalau kita ketuk dia termasuk ke macam plastisin ke, ataupun dia keras macam dah bakar ke, tidak. Dia tidak dibakar tapi dah cukup kering, kalau ketuk keluar suara. Ini namanya sol-sol. Lihat ayat yang ke-12 surah Al-Mu'minun. Allah SWT berfirman apa? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Bukan setakat tin saja, bukan setakat tanah liat itu, tapi sini Allah sebut sulala. Sulala maksudnya parti. Parti politik, tidak. Ini kadang orang lain sebut parti kan tahulah. Queen essence, maknanya jadi extract dia. Kita perhatikan juga apa nama yang orang tunjuk tu. Itu cakap extract dia. Extract of fish ke, extract of apa. Itu queen essence dia. Banyak extract. Jadi ayat di sini jelas menunjukkan bahawasanya manusia ini bukan dicipta daripada tanah. Begitu saja. Silap faham yang kebanyakan berlaku di antara umat Islam di sini ialah kita sangka manusia dicipta daripada totally daripada tanah, ambil tanah, bakar apa jadi manusia. Tidak. Ayat di sini jelas menunjukkan manusia diciptakan daripada sulala, extraction, daripada pati. Bukan tanah itu sendiri, tapi daripada sedutan tanah itu. Tanah itu tetap tanah, tapi daripada tanah tersebut Allah SWT cipta manusia. Lihat, ini misunderstanding yang berlaku di kalangan ramai orang Islam yang beranggapan manusia dicipta betul dari tanah. Tidak. Surah Mu'minun terangkan sulala, extract. Kalau dalam bahasa Inggeris, kalau kita lihat terjemah dalam bahasa Inggeris, extract of clay.
Or an extract of paste, sulalah disebut. Baik, kalau kita rumuskan sifat-sifat tanah tersebut pada ayat yang saya bacakan tadi daripada surah Al-Hijr, daripada surah Al-An'am, daripada surah Saffat, surah Mu'minun. Jadi di sini dia punya karakteristik dia. Pertama, tanah liat tersebut melekat. Lazim maknanya melekat. Benda yang melekat, sama ada dia tu ada glue ataupun dia tu ada air. Air menyebabkan sesuatu melekat, air juga menyebabkan sesuatu jadi hancur. Kita ada kertas, kita tahu air kita tekan, melekat ni. Betul? Ada air jadi melekat. Air juga menghancurkan, dan air Allah SWT ciptakan properti dia sangat-sangat ajaib. Dia itu kita jadi kehidupan kita, dan dia juga boleh menghancurkan. Dari ciptaan dia punya atoms dia punya arrangement oksigen dan hidrogen dia, ada positif, negatif, semua boleh menghancurkan. Tapi kalau ada air, dia melekat. Jadi bila tanah liat tu ada air, kalau tanah liat tu kering, kita lihat pot and pans, clay pot lah kan? Kalau dia tu kering, kita taruh air, dia tak melekat. Tapi kalau asalnya sebelum dibakar tersebut, tanah liat tu basah, kita taruh air, dia melekat. Jadi ini lazim daripada tanah melekat, iaitu tanah itu perlu ada air. That clay must have water. Kedua, dia tidak kering. Atau maaf, dia itu kering. Tetapi kering bukan dibakar. Dan tadi bila dikatakan sol itu tanah yang kering, maknanya dah cukup ada bentuk dia. Ketiga, warnanya kita bercampur-campur. Keempat, boleh dibentuk, tanah tu boleh dibentuk, ada struktur dia. Dan kelima, dia menampung parti, ada konten yang boleh dikeluarkan untuk jadikan sebagai intipati manusia itu sendiri. Jadi ini yang disebut dalam Al-Quran. Baik, pada awal tahun 70-an saya katakan bibit-bibit ilmu ini Allah SWT mula buka kepada manusia pintu ini. Pada awal tahun 70-an, seorang ahli kimia dari Universiti Glasgow, E.G. Smith, menyatakan teori beliau bahawasanya RNA yang pertama terhasil dari tanah liat. Ini RNA yang benda. Ini kalau siapa yang ikut kelas lecture yang lepas, tahulah RNA itu aku dah diterangkan oleh Puan Junaina. Tapi malam ini kita akan timbas kembali sedikit sebanyak apa itu RNA dan bagaimana dia terhasil dalam tanah liat tersebut. Ia dikatakan oleh saintis E.G. Smith. Kemudian apakah jenis tanah liat tersebut? Mengikut kajian Dr. Ferris dari Malaysia Polytechnic Institute, ini Polytechnic terkenal di Amerika, di New York, jenis tanah liat yang dinamakan sebagai monorillonite clay. Sebut pun kita boleh pusing. Monorillonite clay, panjang, susah sangat. Ini kita bahas nama lah. Lain sengaja supaya orang macam kita tak boleh sebut. Orang-orang macam orang ini sebut. Jadi monorillonite clay ni boleh digunakan untuk kajian ni, boleh digunakan untuk menghasilkan RNA. Apakah itu RNA? RNA tersebut adalah dasar kepada pergerakan manusia atau kehidupan manusia. Dia beza sikit dengan DNA. Kalau saya dapat diberi peluang, saya nak kongsi sama atau saya nak rumuskan dengan bahasa yang mudah lah, yang saya dapat faham dan mungkin tuan-tuan dan puan dapat faham, elemental apakah RNA. Jadi daripada lecture yang sampai ke 2005 lepas. Sebelum tu kita lihat di sini sifat-sifat monorillonite clay. Apakah sifat-sifat bukan mic salah ini. Mengikut kajian, monorillonite clay ni sifat pertama, dia senang serap air. Seperti mana yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran tadi, bintuin lazim. Kedua, RNA mudah melekat di antara lapisannya. Ketiga, air terkandung di antara lapisannya. Keempat, berwarna kelabu. Sama seperti mana Allah SWT sebut dalam Al-Quran, min hama'in, daripada tanah yang bercampur-campur, kotor, bukan hitam, bukan putih, bercampur antara tanah putih. Itu ada kelabu sikit dan agak mudah dibentuk. Bentuk dia macam mana? Gambar dia macam mana? Inilah dia. Nak cakap susah, tengok sini.
monomer. Ada hitam, ada putih. Yang ini dah keras lah. Keras jenis clay. Dia bukan batu marmar. Dia adalah tanah liat. Baik, kita imbas kembali tentang apakah itu RNA dan DNA yang dah diterangkan 2 minggu lepas. Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan sekalian, setiap daripada tumbuhan, manusia, binatang, makhluk yang berada di atas muka bumi ini, Allah SWT ciptakan yang asasnya adalah sel. Dan sel ni kalau dikaji merupakan ajaib, satu keajaiban ciptaan Allah SWT. Dia merupakan satu city of its own. Dia ada dia punya power dia, yang supplier dia ada transportation dia, cukup lengkap. Ada dia punya waste dia, nak buang najis macam mana, ada cukup lengkap, macam bandar. Tapi kecil, compress dalam bentuk yang tak boleh nampak dengan mata kasar, kecuali dengan alat mikroskop. Ini tak ada ciptaan Allah. Tengok dalam diri kamu dapatnya kebesaran Allah SWT. Baik, dalam sel dia ada punya pusat. Macam dalam negara, setiap negara ada pusat dia. Setiap bandar pun ada pusat dia. Dia punya town center dia tu yang ada dia punya shop dia lah, dia punya shopping center lah, apa. Jadi tengah-tengah sel tersebut akan ada pusat dia dinamakan sebagai nukleus. Nukleus dia kat sini. Ini nukleus. Yang ini semua tak, saya tak tahu je lah, nak cerita-cerita sebanyak sangat susah. Sebut pun lidah boleh terbelit. Tak apalah. Dia ada Golgi lah, ada Rose gigi. Buat apalah. Walhasil, kita lihat dalam sel ni, dalam nukleus dia. Dalam nukleus ini, kalau kita lihat ini semua panjang-panjang ni semua bukan tak payah kita belajar kita bagi kisah kan. Cuma tengah-tengah ni, kita lihat benda-benda ni, yang macam banyak yang bulat-bulat keluar ni. Kalau kita zoom in, ni nama dia punya kromosom. Dan kromosom bagi manusia ada 23 pasang. Allah SWT cipta makhluk ni semua berpasang-pasangan. Kerana Allah SWT mengkhususkan nombor yang ganjil untuk dirinya. Inna Allah yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah SWT suka yang ganjil. Jadi yang ganjil adalah milik Allah. Berpasangan adalah milik makhluk. Allah cipta semuanya berpasangan. Lelaki perempuan itu biasalah. Atau dalam sel itu berpasangan. Ini kromosom ini kita lihat ada 23 pasang. Kemudian terakhir tersebut yang XY, yang orang suka sebut XY itu yang penentu jantina lelaki perempuan lah. Baik, ini dah cerita dah lama dah kita dah lepas satu lecture kita dah bahaskan. Baik, kromosom ni apa ni? Dia macam ulat-ulat, macam ini, serta tengah dia ikatan apa semua ni. Kalau dikaji tuan-tuan sekalian, dilihat kromosom tersebut. Ini gambar dia, itu X dia tu, dia pangkal tu. Dua kromosom, satu ni, ini jenis kromosom nombor berapa saya tak tahu. Mungkin nombor 6. Nombor 6 tu macam ni. Tak kisahlah. Yang penting dia bercantum kat situ. Kemudian kalau kita zoom in, yang satu hujung dia tersebut tu dibesarkan, kita lihat. Subhanallah, ciptaan Allah SWT. Dalam sel tu halus. Dalam sel ada nukleus lagi halus. Dalam nukleus tersebut ada kromosom lagi halus. Dalam kromosom dibesarkan, lihat, Masya Allah, tali berpintal-pintal. Dan setiap tali tersebut dibesarkan pula, dipusing-pusing-pusing, itulah dikatakan DNA. Dan DNA tersebut terdiri hanya daripada 4 jenis kimia saja. A, T, C, G. Betul? Saya tiba aja tu. Saya bukan saintis, kasar je. Tapi lebih kurang 4. Kita lihat Allah SWT cipta manusia ni dengan berbagai-bagai sifat. Setiap manusia berbeza sifatnya antara semua. Kita ada berapa bilion manusia. Jarang-jarang kita jumpa yang manusia sama. Pelanduk dua serupa tu kita jarang jumpa. Kalau jumpa pun tak semestinya kita ada. Mungkin fizikalnya sama, tapi pemikirannya berbeza. Suaranya mungkin berbeza, akhlaknya mungkin berbeza. Manusia berbagai-bagai Allah SWT cipta. Tapi asasnya hanya 40 sahaja.
ATCG. Itu saja. Itu combination pak ini. Jadilah manusia ini macam-macam itu. Lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah tunjukkan kebesaran Allah. Kalau kita apabila kita beribadat kepada Allah, bersujud kepada Allah, cuba kita kenal kepada kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan berapa hinanya kita. Kita dari empat benda ini saja, tiba-tiba manusia nak jadi makhluk yang takabur, yang sombong, makhluk yang ingkar kepada perintah Allah. Kaji di sini, siapa yang boleh kontrol? Kita sih tak boleh kontrol secara itu. Nak cakap jangan buka, jangan jadi gini, jangan produce ni. Tak boleh kontrol. Kita boleh kontrol tangan kita, tapi dalam tangan kita tak boleh kontrol. Hatta pada beberapa tangan kita boleh tak boleh kontrol. Kalau sekiranya terlanggar apa, tiba-tiba automatik, tak boleh kontrol, dia terjalan. Macam orang belajar silat, kan, dia dah aktif-aktif, dia tak boleh kontrol. Bila orang tepuk belakang dia, dia membuka silat. Orang lantar atau tak boleh kontrol. Baik, ini DNA tuan-tuan dan puan-puan. Yang kecil ni, ini kita lihat nombor dia 3.4 nanometer, bukan milimeter. Lebih kecil lagi nanometer. Nanometer rasa 100 kali lebih kecil daripada milimeter. Tak tahu macam mana kecil, tak nampak. Halus, tapi dia kena dapat saja benda. Kemudian apa yang dikatakan RNA ni semua DNA. RNA ni kalau kita lihat double helix ni saya nak terangkan supaya kita lebih jelas, terutama diri saya lah, bahasa-bahasa yang biasa kita gunakan. Double helix tersebut berputar-putar, yang sebelum kita lihat yang berputar-putar ni, yang atas berputar-putar ni, semua yang berputar-putar, berpitar-pitar. Di sini kalau kita lihat ada dia melekat, dia macam tangga. Kemudian kalau dikuatkan tangga tersebut, jadi kalau dikuatkan tangga tersebut, bila dikuatkan, maka datanglah kimia-kimia yang lain yang ada yang disebut UACGA, uracil, adenine, C adalah sitosin dan juga G-guanin. Ini semua dia akan melekat kepada itulah DNA yang dikuatkan tersebut. Dia ambil message tersebut, dia ambil chemical tersebut, kemudian dia bergerak keluar daripada sel, pergi kepada luar daripada nukleus, kemudian pergi kepada protein ke apa semua, kemudian dihantarkan dia punya message tersebut. Jadi yang hijau yang dikatakan dia punya RNA, messenger RNA. Ini yang saya belajar minggu lepas, saya belajar. Cikgu terangkan, dia cakap DNA tersebut, dia ada transcription, maksudnya dikuatkan DNA, dia pepak tu berpitar-pitar, ini hikmah Allah SWT yang berpitar-pitar. Bila dikuatkan tersebut, maka datang chemical ni, diambil dia punya information tersebut, yang ada transcription, ini, maka tadi yang ambil tersebut nama dia RNA. Kemudian ditranslate, dihantar kepada benda yang keluar daripada nukleus tersebut, maka terhasillah protein, dan protein itulah menjadi gerak kita. Apa-apa jadilah. Walhasil, ini cerita kompleks sikit, saya pun nak cerita tak tahu sangat. Walhasil apa yang boleh kita rumuskan di sini, RNA ini dia merupakan pembantu bagi DNA. Dan saya terbaca, saya tak tahu lah, mungkin saya salah ke ataupun saya lupa ke, mereka ada persoalan di sini, manakah datang dahulu, RNA dahulu ke atau DNA dahulu? Sebab RNA kalau kita susun-susun boleh jadi DNA, tapi nak cipta DNA perlu, ataupun nak ada RNA perlu ada DNA. DNA dikuatkan baru ada RNA. Tapi nak ada DNA tersebut, asal DNA itu mesti ada RNA. Masa tu datang dulu. Ini macam ayam dengan telur, mana datang dulu? Tak ada jawapan. Saya terbaca dulu. Maka apabila yang saya katakan tadi, di bawah kajian bertahun 70-an, mereka dapati bahawa RNA ini boleh terhasil daripada tarian.
daripada dia kata apa tadi? Monorinoate clay. Jadi macam mana RNA ni yang kita kata di mana RNA ni? Benda ni macam ni. Kemudian dihantar kepada reversal semua, dia tukar apa semua. Macam mana terhasilnya RNA ini daripada tanah liat, dan bagaimana atau apakah kandungan tanah liat tersebut atau tanah liat dikatakan monorinoate clay ini hingga menghasilkan RNA ini? Ini persoalan saya tak boleh nak jawab. Pasal kita panggil pakar. Pada malam ini situasi sama, maka saya menjemput dengan sangat hormatnya Puan Junainah binti Badrun, pensyarah biochemistry daripada Republic Polytechnic untuk mengungsi ilmu yang tersebut. Silakan. But what we're talking about today is actually RNA. So before we actually go into how RNA is actually related to the creation of the first man, we shall first look at what is RNA. Okay, like Ustaz has mentioned, DNA is made up of 4 nucleotides, which is A, T, C, G, as mentioned earlier. RNA also has 4 basic nucleotides, which is U, A, C, and G. The only difference between DNA and RNA is that in RNA you do not have thymine, but instead you have uracil. Okay, this has, if I'm not wrong, got something to do with the stability of the RNA molecules and the DNA molecules. But think about, if you already have DNA, what is the use of RNA? From what I know is, our DNA is something that has to be passed down from generation to generation. Therefore, it needs to be protected so that there won't be changes along the way. And why does it need to be protected? It needs to be protected from enzymes and other things in the cell that can destroy your DNA. That is why DNA is found specifically in the nucleus, the one that we saw earlier. But RNA, you can even find RNA outside the nucleus, but still within the cell. Therefore, information has to travel out of the nucleus, but DNA has to travel within the, but DNA has to stay within the nucleus. Therefore, they need another molecule, the RNA, to travel out to carry the information. And that is where RNA comes in. Okay? I mentioned earlier, RNA is actually basically made up of 3 basic parts. You have the phosphate group, you have the nitrogenous base, and you also have the ribose. Ribose is sugar, just like, in simple terms, like maybe your sugar molecules maybe glucose. But ribose is just another type of sugar molecule. And then you also have phosphate, which is an element, which is a compound made of phosphate and oxygen molecules. You also have a nitrogenous base. Okay. Particularly, the nitrogenous base is actually, there's actually 2 main types of nitrogenous base, the purines and the pyrimidines. Okay, if you see on your far left, you see the 2 groups. Uracil and cytosine is actually a part of pyrimidine, while adenine and guanine is actually purine. What is the difference between purine and pyrimidine? If you realize your nitrogenous base is actually a ring structure. The difference between pyrimidine and purine is that in purine you actually have 2 ring structures, but in pyrimidine you only have 1 ring structure. Okay, the ring structure is like almost a circular thing that you see on over here. Okay, there's this 1 ring structure, this is another ring structure. So there are 2 ring structures in purine, and there's only 1 ring structure in pyrimidine nitrogenous base. Okay. The thing that makes the difference between the 4 nucleotides,
uracil, adenine, cytosine, and guanine is the nitrogenous base. Therefore, these four different bases are the ones that constitute the four different nucleotides that make up your RNA. Okay. What you see on your right is actually RNA oligomer. Okay, think of oligomer, it's just like a molecule that is made up of repeating units. Okay, it's just like some of the girls now, they like to use, those bead bracelets or bead necklaces. So what happens is, in your necklace, your repeating unit is actually your bead. So you have so many beads. You string so many beads together. So let's say you have one bracelet, you can compare that to oligomer. If it's slightly longer, let's say maybe a necklace, you can call it a polymer. A polymer just means it's a big and long molecule made up of repeating units. Okay, in RNA specifically, the bead, you can call it, is actually your nucleotide bases. So it's your uracil, adenine, cytosine, and your guanine. Okay, how do you form in your necklace or your bracelet? What links the beads together is actually like your string. Okay, but in RNA oligomer, what strings the bases together is what you know as a phosphodiester bond. Why is it called a phosphodiester bond? It's because it is a bond that is formed when the phosphate of one base reacts with the hydroxyl group of another nucleotide. That's why it's called a phosphodiester bond. This is an example of a phosphodiester bond. Okay, this is an example of a phosphodiester bond. Okay, another interesting thing about RNA that is worth mentioning is that it has phosphate group. Phosphate group is actually negatively charged. And because of the presence of these phosphate groups, you actually get your RNA molecules to have some negative charges. This will be important later when I talk about how RNA is related to the clay molecule. Okay, after talking about RNA, we now talk about clay. Okay, specifically for this, we are going what is clay? Clay is actually, the rocks, over the years, the rocks actually weather, they break down. In simple terms, they break down. When they break down, they form elements and they form compounds. Okay? And these elements, after they are broken down, what happens is that they actually layer themselves. They layer either according to weight, or they layer according to charge and other properties. So you have this layered structure. And this is what you know as your clay your clay. Besides having a layered structure, clay also has a crystal structure. Okay, what is a crystal structure? A crystal structure means that it has some ordered arrangement of some molecules. I will mention later what is this crystal structure. Okay, specifically for today, we are not interested in other types of clay. We are basically interested in the clay called montmorillonite. Okay? Basically, what happens, what is clay? It's made up of, remember I mentioned just now, you get, your rocks are actually broken down, you get elements that are broken down. Examples of elements that you get when rocks weather is that things like silicon, magnesium, and other metallic ions that you can get. You also get oxygen. So what happens when you have all these elements that are broken down? They actually react. For instance, silicon can actually react with oxygen, it can form silica. Silicates are just substances that contain silica. So basically, silicates are what you know as substances containing silicon element and oxygen molecules. Okay? What about aluminates? Aluminates, similarly, they are actually aluminum ions interacting with oxygen molecules to form alumina or compounds containing alumina are known as aluminates. Okay, these are all jargon. Basically, you know that aluminates, you have aluminium, and silicates, you have silica. Okay? The thing about this silica and silicate and aluminates is they have a definite way of arranging themselves when they react with oxygen. For instance, in silica, the top part of this figure, one silica will actually react with
with 4 oxygen atoms, and they will arrange themselves in what the pyramids that you get in Egypt. That pyramidal structure. This pyramidal structure is known as the tetrahedron because it has 4 faces. Okay? For aluminium, it doesn't form the typical pyramids that you find in Egypt. It actually forms this thing called an octahedral unit. Why is it called an octahedral unit? It's because one aluminium or magnesium actually binds or reacts with 6 oxygen atoms and arrange themselves. That's why you get octahedral. Octahedral means octa means 6. That's why you get the name octahedral. So when aluminum actually reacts with 6 oxygen atoms, it forms a structure known as the octahedral structure. Okay. So what you see on the left side of one tetrahedral, one pyramid structure, and one octahedral structure. What happens if this line up on a surface, you actually get layers. It's like, imagine for those who have, for the ladies who have baked cakes, it's like putting your kueh tart in a row so you get layers on your tray. So similarly, you can get all these tetrahedral as well as octahedral units, several of them layering or macam berbaris like that on top of your loyang, let's say. Okay? So these are the layered structure. So because of this layered structure, there's some order, there's some arrangement. It's not haphazard. That's why you should say that clay has a crystal structure. Okay? Because the fact that it can actually arrange itself in layers and such like that. Okay, what is non-morillonite clay? Okay, it's actually known also as aluminum silicate clay. Why is it called aluminum silicate? As the name suggests, basically the ideal chemical formula is Al4 aluminum, 8 silicon, 20 oxygen, and 4 hydroxyl. But take note here, this is the idealized chemical formula. I will mention later that some things can happen, and therefore you can have other elements. Maybe you can have magnesium and other metallic ions as well coming into your chemical formula. Okay? Okay, right. I mentioned earlier your clay is actually layered. In non-morillonite clay, there is a special layering. What happens is that imagine your clay is like your clay lapis. Okay, let's say your clay lapis is made up. Usually, clay lapis is only 2 colors, right? Light brown and dark brown. Let's say the typical one. But somehow this clay lapis is made up of, let's say, 3 colors: red, orange, blue. Let's say. Okay. Then what happens is these 3 colors will repeat itself throughout. That's how you get your non-morillonite clay. Okay. Why this clay is called a 3-layered structure? Because it has the 3-layered structure, and this 3-layered structure is called a platelet. Okay. Each of these 3-layered structure is called a platelet. While in clay lapis you have the red, green, or what I mentioned just now, the layers. In this type of clay, what happens is you have one aluminum layer, one aluminate layer. Let's say one loyang containing aluminium being sandwiched by 2 loyang containing, let's say, your silicate layers. So these 3 are the platelets. This is the 3-layered structure. Means the first structure is silicate, followed by aluminum, then silicate again. So this is the 3-layered platelets that I'm referring to. Okay. Remember I mentioned just now that this is the idealized chemical formula. What happens is there's such a thing called elemental substitution. What is elemental substitution? As the chemical formula, idealized chemical formula says, it contains aluminum and silicon. Like I mentioned just now, you can sometimes substitute. Let's say you substitute magnesium for an aluminum. So such things can also happen in this type of clay. So when you substitute this type of
minerals, right, what happens is there will be some residual negative charges because of this substitution. And these negative charges will be found, where is it found? It's actually found at the top of the platelet, let's say the top layer of the platelet. I'll show you a picture later. And because it has negative charges, it attracts positive charges. And what are positive charges? They are known as your cations. So therefore, because of these negative charges between the layers, you actually attract all these cations or your positively charged molecules. Then another thing is that water likes all these ions. So water is also attracted to the positively charged ions. And like mentioned earlier, you can get one of the properties is that it has a water. It contains the clay actually contains water, and this is why there is actually water in the clay, because the water is actually attracted to the cations that is in between the layers. Okay, it's also said that this type of clay is known as expensive clay. As not in the case as in cheap or expensive, but it's because it can expand. It can go bigger. It actually can expand in size to accommodate your water molecules. Okay, this is the three-layered structure that I mentioned on the platelet. The top layer is, if I'm not wrong, your silicon, and the middle layer is your aluminium. So this is one platelet. What you see here is one platelet. So what you see, what you have in your monohorizontal clay is that there are so many of these three-layer structures, and in between these three-layer structures, you get all your cations as well as your water molecules in between the layers. Okay, after I've gone through what is clay and what is RNA, we now come to the part that how is RNA actually related to clay, and how does, let's say, how is clay involved in, let's say, the first formation of RNA? Okay, there are some studies that say that monohorizontal clay is actually a catalyst in the formation of RNA oligomers. Remember just now what I said about RNA oligomers? They are like substances that are RNA oligomers it's just like a string made up of RNA nucleotides. So you need something to string them together, and this is where your clay comes along. Okay, what is a catalyst? A catalyst, imagine you are baking bread. If you do not put yeast, your bread will not rise as much. But when you put yeast and leave it, let's say, for half an hour, your dough actually rises. So similarly, your yeast is like a catalyst to your bread rising. The clay is a catalyst to the formation of your RNA oligomers. So it actually helps to increase the reaction, make the reaction more possible to happen. Okay? So one thing is that researchers have actually found out that with this type of clay, the formation of rate of formation is actually 10 times greater than the rate of hydrolysis. Okay, without this clay, your nucleotides, which is your uracil, your adenine, your cytosine, and your guanine, actually can be hydrolyzed. What is hydrolysis? It's like you can liken it to like maybe your sugar dissolving in water. It's not exactly the same, but it's like a sugar dissolving in water. Okay, so when let's say when your nucleotides are actually hydrolyzed, it cannot form the oligomer anymore. And that's why when there is no catalyst, it's very hard for your nucleotides to form the long string. You need something to actually increase the possibility of it forming the long string of RNA nucleotide. And this is where your clay actually comes in. Okay? Remember here that clay is actually a catalyst, and clay is not the building block of your RNA oligomer. Your building block still remains as your nucleotide. What happens is that your clay actually gives you a possible site of reaction for the formation of your nucleotides. Okay? This can happen either at the interlayers. Okay, what are the interlayers? The interlayers is actually okay, this is the interlayer. You know the spacing where you can get your cations and your water, that's your interlayers. The spacing between the three layered structures, that's your interlayer.
Okay. Some people have also said a possible place to react is the edge on the platelet, which is that a loyang is also has an edge, so a crystal structure has also got an edge. So what happens is that, from what I've read, most studies is that the site of reaction seems to be more of the interlayers. Okay. There are three possible ways in which your clay actually helps in catalyzing the formation of your RNA oligomers. What happens is that your clay actually helps to give a good position for your nucleotides to come together and form a string. And this happens in the interlayers. How does this come about? Is because remember that there are cat ions in between your interlayers just now. Like I mentioned, the cat ions and the water molecules between the three layers. Cat ions are positively charged. I mentioned earlier as well, RNA contains phosphate. And like I mentioned, phosphate is negatively charged. So there is a possible interaction between the negative RNA and the positive cat ions that are between your layered structures. So this is one possible way of interacting. Another possible way of interacting is that there are van der Waals interaction. What are van der Waals? What are van der Waals interaction? They are actually interactions between molecules that are transient, and they are between neutral molecules. What we mean by neutral is that it does not have any charges. Like I mentioned just now, cat ions is positively charged and your phosphate is negatively charged. In van der Waals interaction, there are no ions, there are no charges involved. It's just that there's this interaction between two molecules. And it's usually a short time period only. It only occurs over a short time period only. So you can get van der Waals interaction between the nitrogenous bases. Remember the nitrogenous bases that I mentioned earlier? The purine and the pyrimidine. Okay, the purine and the pyrimidine, that's the nitrogenous bases. You can get van der Waals between this as well as your silicate layers. Remember that your monomerionite actually contains a silicate layer. So some people have speculated that there's actually van der Waals interaction between the nitrogenous base and the silicate layer. Okay. Another possible interactions that I've read is that the nitrogenous bases and other acidic conditions can actually take up a hydrogen ion. Once it takes up a hydrogen ion, it becomes positively charged. Okay. Obviously, this positively charged cannot be attracted to the cat ions, but it can be attracted to the negative charges that I mentioned earlier. Remember that the surface of the platelets actually have the negative ions which are attracting your cat ions. So these negative charges can also attract the positive bases, and that's how you get all your interactions as well. These are the three possible interactions that can put your nucleotides in a favorable position to form a string or an oligomer. Okay, another one that I've read is that your clay actually helps in the formation of your micelles or the first because remember that your cell is actually, okay, let's go back to the picture of the cell. Okay, what is absent in this picture is that the cell is actually, there's like a coating around the cell. There must be something that is protecting the cell from, so that let's say your nucleus doesn't spill out of the cell. So there's this thing called the cell membrane. Okay, the cell membrane is made out of like lipid molecules, or in simple terms, they are fatty acids. That is somewhat similar to your fat molecules that we all know. Okay, so what happens is that it's been some researchers have actually found out that by adding clay to a reaction containing this fatty acid, it actually can form like a ball structure, a sphere structure. And this sphere structure is like your cell membrane. So now all your organelles can actually form inside your, can go inside and be protected by the sphere surrounding it. So that's another way in which your clay has actually helped in the first formation of the first man or possible first few cells. Okay? Yeah.
Yeah, that's the end for my part. I'll pass to Ustaz Firdaus to carry on. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Maria atas penerangan tadi. Saya rasa terang lah mungkin ada yang mestilah biasalah kita ni bukan saintis. Cuma kalau dapat saya rumuskan apa yang saya faham dengan bahasa yang mudah lah untuk orang-orang seperti saya yang tak faham sangat ni. Apa yang dikatakan tadi bahawasanya tidak saya ni suka diri. Sebab kalau diri tu rasa penat, dia berhenti. Kalau tidak lama tak berbulan. Okey, apa yang tadi Puan Junaida katakan bahawasanya yang dikatakan memori ni apa saya faham. Kalau saya salah, betul kan? Dia punya formula lah. Tapi tengok gambar tersebut tu ada biru, ada hijau, ada biru. Yang biru tu adalah silikon, silikate. Iaitu silikon tu tanah biasa lah campur dengan oksigen jadi silikate. Kemudian yang hijau semua ada aluminium tinai itu campur dengan oksigen jadilah dia aluminate. Kemudian dia satu dari 3, maka pelapis 3. Kemudian ada lagi pelapis 3, ada lagi pelapis 3. Kemudian di stackkan satu persatu. Yang ini 3 lapis, ini 3 lapis, 3 lapis. Tengah-tengah dia kosong tersebut tu, ini yang dikatakan tadi bahawasanya di sini dia interlayers tersebut, maksudnya tengah-tengah tu kerana ada negative charge kat situ. Negative charge dekat antara surface of the platelets. Platelets ni ialah yang 3 tersebut tu adalah ni, kira 1 platelet, 2 platelet, 3 platelet, 4 platelet. Sebutan tu salah tak boleh. Platelet tu platelet. Tak salah, tak salah. Faham? Okey. Walhasil antara ni surface dia tersebut negatif, dan kita tahu negatif attract positif. Macam perempuan dan lelaki dia tarik kan. Jadi kesimpulan ini tarik negatif dan positif. Jadi bila ada negatif tersebut, maka dia tariklah benda-benda lain yang ada positif charge masuk dalam lorong-lorong yang hitam-hitam tersebut, ataupun lorong antara 2 pilapis tu, 3 pilapis tu, antara tengah-tengah dia masuk. Dia sedut benda barang ni semua, dan apa yang dia sedut tersebut termasuklah asas-asas yang terhasilnya DNA atau RNA. Disedut dalamnya dia punya A dia, adenin dia, disedut dalamnya dia punya guanin, cytosine, timurosin. Kemudian bila dah masuk di sedut tersebut, maka bercantum-cantumlah benda-benda ini dengan apa yang dikatakan tadi, tarikan Van der Waal. Van der Waal, betul. Saya bila cakap Van der Waal, saya nak coklat. Van Fusten betul lah. Jadi dia tarik. Bila dia tarik, dia melekat tersebut, maka jadilah dia untayan-untayan yang pendek-pendek yang dikatakan oligomer. Ini semua ada yang ceritakan 4 itu bahkan. Ada poligomer, kemudian lagi panjang dia jadi polimer, kata panjang kata apa jadilah. Maka jadi panjang-panjang tersebut dia jadilah dia RNA. Dia boleh terhasil demikian tanpa ada bantuan apa-apa. Tetapi kita lihat bahawasanya dengan wujudnya clade ni, dia speed up the process, dia makin laju lagi. Sebab apa? Ada negative charge tersebut, dia makin tarik, makin laju lah. Makin dia melekat, jadilah dia untayan RNA atau terakhir menjadi DNA. Dan kemudian dikatakan tadi bahawasanya disudut pula, ditarik pula bahan-bahan yang boleh menjadikan kulit sel tersebut, dia punya penutup sel, sehingga dia jadi seperti
seperti kepompong, seperti bola yang dalamnya ada DNA dan akhirnya jadilah sebagai sel yang pertama. Dilihat dalam Allah. Allah SWT berkuasa untuk cipta tanpa benda-benda di semua. Tapi antara sunnatullah, setiap sesuatu berlaku ada sebab dan musababnya. Ini berlaku kerana ada benda ini. Kita dapat cahaya matahari kerana matahari terbit. Kenapa matahari terbit? Kerana benda itu berpusing. Ada sebab-sebabnya. Kenapa kita mati? Roh cabut, kita tahulah. Apa yang menentukan seorang itu mati? Jantung dia mungkin jadi tak boleh berfungsi lagi. Otak dia mungkin habis tak boleh berfungsi lagi. Itu sebab-sebabnya. Apakah menjadikan seseorang itu mati? Macam cara memang asasnya orang tu cabut, tapi mungkin orang tu sakit sehingga meninggal, atau orang tu aksiden sehingga meninggal. Macam-macam cara. Orang tu keracunan, meninggal. Ada sebab-sebabnya. Allah SWT berkuasa nak cipta DNA, RNA, dan apa-apa yang berada dalam sel tersebut. Golgi apparatus dia lah, ribosome dia lah, apa lagi lah. Allah SWT berkuasa cipta tanpa apa-apa. Tapi Allah ikut sunnatullah ada sebab penyebabnya. Maka antara sebabnya ini untuk Allah SWT tunjukkan kepada manusia kebesaran Allah SWT. Diciptakan benda-benda yang pertama ini daripada proses mereka itu tertarik dan terperangkap dalam tanah liat ini, pada khususnya mononuclear. Termasuk semua asas-asas 4 yang saya katakan tadi itu, ataupun juga nak masuk Indonesia ke apa, semua termasuk kat situ. Dan termasuk dia melekat-lekat dengan van der Waals attraction apa, kemudian ditutup dalam pompong tersebut, maka dia menjadilah sel. Dan sel tersebut terhasil dalam antara celah-celah mononuclear ini, antara celah-celah loyang tersebutlah. Loyang dengan kakas. Antara celah-celah dia punya lapisan tersebut. Dan apabila kita lihat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun ayat 12, Allah SWT berfirman apa? Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada sulalah, daripada pati, essence tanah liat. Bukan tanah liat itu sendiri maka terciptanya manusia, tetapi diciptakan manusia daripada extract of clay. Apakah extract of clay tersebut? Yang clay, kalau kita katakan clay itu adalah mononuclear clay, maka extract of clay tersebut itulah terhasilnya DNA atau sel pertama dalam clay tersebut. Kalau kita lihat di sini tuan-tuan dan puan-puan, kebesaran Allah SWT dan kebenaran Al-Quran itu sendiri. Tak tergambar manusia pada manusia sebelum ini, bagaimana penciptaan manusia daripada tanah ini. Dia menjadi satu ilmu yang, satu perkara yang dirahsia. Hanya tunggu masa saja untuk rahsia itu disingkap, dibuka. Dan Allah telah buka pada zaman ini, sedikit demi sedikit. Dan akan terus dibuka, insya-Allah. Jadi begitu Al-Quran. Al-Quran mengandungi berbagai-bagai ilmu yang mana manusia tahu dan manusia tidak tahu. Jadi tidak semestinya dalam zaman sekarang ini setiap sesuatu dalam Al-Quran, rahsia Al-Quran boleh dipahami daripada ilmu sains sekarang. Tidak. Ada benda-benda yang ilmu sains sekarang ini tidak dapat memberikan jawapan. Bukan bermaksud Al-Quran itu salah, bukan bermaksud Al-Quran itu menyalahi ilmu sains sekarang, tetapi maksud sebenar adalah Allah SWT membuka lagi pintu ilmu pengetahuan kepada manusia untuk memahami rahsia atau cerita dalam Al-Quran itu sendiri. Satu contoh, luar daripada ini. Apabila Allah SWT menceritakan tentang bumi ini mempunyai 7 lapisan. Wa minal ardi mithlahunna, Allah SWT. Dan daripada bumi tersebut, contoh sama seperti langit 7 lapisan, bumi pun ada 7 lapisan. Ini 7 lapisan apa ni dalam bumi? Tak tahu. Belum ada jawapan pasti.
para saintis, para ulama, orang biasa cuba adalah ini yang pertama dia kerap, yang kedua dia mental, yang ini dia punya submental, tak apa-apa lagi. Ini adalah dia punya lapisan air, lapisan tu. Bila kira-kira lebih bertujuh. Tapi dalam Quran juga Allah SWT kata tujuh. Ini adalah contohnya. Dia katakan ilmu manusia belum dapat mengungkap rahsia tersebut. Allah belum berikan itu kepada manusia. Ini untuk generasi yang akan datang. Allah itu adil. Generasi sekarang terbuka rahsia penciptaan ini. Generasi yang akan datang akan terbuka rahsia benda lain dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu walaupun terhad 30 juzuk, 600 muka surat lebih, tetapi rahsia dan kandungnya relevan sepanjang zaman sehingga akan datang. Maka kalau sekiranya kita ni ditanya oleh mereka yang bukan Islam yang mengatakan, lihat awaknya Quran mengandungi fakta-fakta yang mengenai sains, jangan kita katakan bahawasanya mungkin awak salah faham ke tidak. Tetapi kita katakan bahawasanya ilmu sains sekarang belum lagi dapat memahami ayat tersebut. Kerana Al-Quran adalah ilmu yang dah tetap di sisi Allah. Ilmu sains sesuatu yang berkembang, dan ilmu sains akan sentiasa menyalahi. Ini hakikat ilmu sains. Teori hari ini akan cuba memasukkan teori sebelumnya. Kerana sains sendiri dia self-correcting, dia nak berkembang. Apa yang saya katakan hari ini fakta sains, saintis akan datang nak cuba buktikan yang apa saya kata salah, supaya datangkan teori yang lebih baik lagi dari itu. Jadi itu hakikat ilmu sains. Maka apa yang disampaikan pada malam ini, tuan-tuan dan puan sekalian, penciptaan manusia daripada tanah ini, ini menambah ilmu pengetahuan kita. Tapi yang penting sekali adalah ia juga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kalau kita benar-benar yakin bahawasanya Al-Quran itu adalah daripada Allah SWT. Kerana tidak mustahil di luar sana generasi muda yang belajar sains, yang mula question, tanya kesahihan Al-Quran. Betul ke Al-Quran datang dari Tuhan? Penciptaan manusia. Ada pertanyaan yang demikian. Tapi kalau kita buktikan di sini, bagaimana kalau diciptakan manusia, kalau benar apa penciptaan manusia, bagaimana Al-Quran ini dapat ditulis oleh manusia 1400 tahun lepas di padang pasir yang tak ada ilmu sains langsung, tapi menceritakan tentang fakta-fakta sains yang sekarang ini baru kita tahu adalah benar. Jadi ini mungkin menambahkan keimanan dan keteguhan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Jadi saya rasa saya berhenti setakat di sini dahulu. Kita buka kepada sisi soal jawab yang terakhir sekali. Ini season final ini. Pasal lambat sikit lah Sebab tu dah cakap last episode selalu 2 jam kan. Jadi Ustaz, lambat sikit lah. Jadi saya buka kepada soal jawab. Kalau